Setengah daripada doa yang mustajab apabila turun bagi seorang kepicikan, menggenggam ia akan segala jari tangan kanannya, kemudian dibukakan dia dengan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, menyegetanya susah, menyegetanya tempit, menyegetanya hada doh da juli kai kawai le ia mendum nyan kun doanya genggam jarau nun teta kun la haula wala quwwata buka bacun illa billahil aliyyil azim, Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nyan insyaallah gelah katanya daripada kepicikan atau